Hello, anh đam chào mỏ. À, tôi video ahin Basic English Part 2 kan jarding kan dunga Part 1 na kan jarzau. Part 1 ka ti tika kay mai thendan. Midang ni thendan silaw. Kay mai video ka to ai karon thendan mo. Chusin atupit dan a level jarin ka. Tui Part 2 ahin mai sabi ka kan dungi kan jarzau mi amin pol for skill zero dinga ram tau na then nga kan ti mi min pol kha kan chinglai ma kan banjo ta pe pakhan na ka grammar panin na ka IPA pathum na ka accent lawle stress tuino chu stress ti mi kha karon mang tam ding accent chu karon mang tok na la asinan abango adik ve ve ti kha kalo sim du ya tele stress hi miranga amang tam ronga action hi tong nang ka amang tam man thailo ti chong lo talin na ka intonation pangan na ka contraction rules hi dewe panga hi amin kan min sin cheu dinga kalo som jiang ro tele kan zir pe vi voting kan chima vi voting tika kan zir me jiang khong sin ta so jiang thun hoi ta so ti mi kha thailo pang ding kha phan mai zir me jiang a si ti thailo yi zir vi vo kha chu san lem lo ka ti ke chun churonga thil kan zir tika ram thong na ka sin khong sin pi kha kan thai tul ti mi kha karon sima du asile chu jiang rong ha hi ram to nak then nga hi zir kan tul timi ka sim fiona kan nei ding khan na ka tong zir du ra panin na ka cha zir du ra tong kan zir du cha khal kan zir du asile chu hi ram to nak panga kan zir tul jiang rong ha ti le tong le cha hi then a thei lo tong kan chiam cha kan chiam si le kan pham kim ding pham kim ne di chu pham kim khia chu silawi level khat kan thang ding ban te ma tong long asile chu sambau me tampi ding cha long kan chiang ko le sambau me tampi ding hi then nga hi tong le cha zurna ka hin ke chun athabi bi ti kan ka mu ranga kan to na si tong long kan zur du asile then nga zur tu lo cha long kan zur du asile then nga zur tu lo video kha attention pe thu lon kha azau tu rang khale azur tu ranga asau tu lo na ne toi te ten ren to ka tum ranga kan mai kan chiam lo do na khong sin te kha release zau thai ding kha karon to ding tui tum video a hen ni then nga i pakhat then khat long kha sim fiang na kan ding video dang akhan a then dang kha ti ra vi ding ti kha kalo sim cha do then nga i mai sibi kha grammar si grammar e jang rong ha kan zero thu pi ti le khon tong khala cha khala ani cho tel ve tong khal cha khala tel churanga grammar hi chu lau thailon chiam tum teng uzur teng ti kha kalau som du grammar kan zau pe yang ha asi what is grammar grammar chu yang ha asi ti le khon right word in right place chafang dikha mun dika na ding dika red chiam se du in chafang kha na du in red nga la na thai mi chafang kha pe khel du arem chan dan red anga lo ti na se chumi ronga khami red chiam na zir mi kha grammar na zir lo si le khon adik mi chafang kha na ril chiam lo ding pakhan na so sen na ding dika na red chiam lo ding ti mi kha thai atha asile chu ta thim na ka jang ha right word in right place chu asiti kan zau pe kan ni chu kolrame thanglian kan aksi kan tong kan osok le
yang cái pe cha kan man siat te ka changa chun kha adik lo nak te dingi kha ke chu speaking kha usabi lo jor ding ka si lo te ka jor ding ka si lo te ka khan ka oso kha chu adik karal ring ten ka tong mi si le chu adik dingi asinan jamrang de ka tong mi kha chu malte ti pal mi te ka nei ding ti kha kala sim cha ma enak thai chiam ramu asina kalau jor do mi kha khami si lo kalau jor do mi kha nan jir nga ta ka tok zo ke chu idea si idea nga ding athupi mi kha athupi ka ti mi kalau jor ding speaking kha ke chon kan he ni jir khal kalau du lo kan he na speaking lo man nan jir ka du lo ja ti le genius speaking kha cái chuyện kalau jor thai sak la asina rule kha chu kalau jor thai chumi ronga cái tu pi mi kha speaking silau ti mi kha ma si bi ka thai sak ramo ka kan zo pe ta thum na I am a boy. I am a boy. I am a boy. Abango mo nga I subject, am verb, a boy object. Subject in subject muna and verb in verb muna object in object muna tin kan right place right word cho ya tela subject a I I kha em nia thailo hi I hi em na verb na tuan thailo em ka hi subject na tuan thailo object na tuan thailo churonga I hi right word asi subject na right word asi em hi verb na right word asi a boy hi object na right word asi chile right word an si an na kha right place an si the ti mi kha sim du chuvekin pakhat pani nak tu kan zau pe she likes flowers amano in pangpar pol adu hina vapa es atel ema es atel lau yang ha vapa es tel lau ti ka chu subject wrong asi khami khalkha right word right place atel thau ya tile na muna asi dan ning adik atul chumi ronga grammar kha changan chiam kan du asi le kan jor tang tu ta thim na ka I am a boy I is a boy I a boy asan chu anak ngai ding e an thai men ne asinan writing a chun anga lo ti kha ka sim du churonga grammar hi zau khalin ngai sak takin thongai thakin jor ramu ka video athok sin chen tiang ka to mi bol nan zau asi le chu grammar kha chu ang tok chu nan chiam ning ti zum na ka nei grammar is yang ha kan zo ding grammar hi akaw zet thil ti theina khala nei zet asinan tumi kan sim fiang ding mi kan zero ding mi chu pakhat na ka grammar hi thupi bi asimi a parts of speech panhina ka sentence chui sentence kan zor tika clause ti mi le phrase ti mi ka sim fiang na kan me chi ding grammar hi ram tok na ki zor dinga chun hite panhi isin thok he atha chuti silawi kan mai du nak zon te kan thiam thlu zo asia chun hite panhi kan thiam thlu zo asia chun poilo kan du nak zon isin kha kan har sat mi kha vajra thai asinan tu si azur thok ding fang kan si le chu hite panhi ka ne adangi azur
adang sin zero thok kha chu kai chun kalau du sak lo ti kha ka sim du asile kan phe vi voting a parts of speech kha yang ha si ti le khon ai asiro pariat um ding ti nak se speech ti mi chu tong se speak silon speech abongo aman na abong lo na tong ti na se kan tong in chun a chip char adang lo mi rangin kha tong dang da ne chafang dang da ne ro mi nan nok teo speech kha tong e then riat atima then riat yang han siling tong e tel mi then riat chu yang ha now yang ha si now tu mi ka kan tong in chun al sam bi ka min mo zoi min khal ui chau minung ui chau khal ka min se kan thai da no na kan bong ol na amiwa sa kan khoy ok na se ka now se ma pan hi na pronoun ti mi chu jiang ha ti le a the al na begin min ai o kan man me ui chau kan ti lo ding e kimi ka pronoun ai o to si chu sin biakte ti mi ta biakte ti mi chu min asi asinat biakte ti mi min hang lovin ai o kan hang du asi le mi pa si ronga ama pa kami kha pronoun si pathum na adjective he kolcha zero polchun to in achem ti mi kha nan thai cha ding a the hi lo pok le rak min sino meaning nan zau tika to la pa to chu to ti mi kha adjective si asinan to e achem mi mo kha adjective an si thu nan to e chem lo mi khal adjective lo ti mi kha kalau sim du palin na ka verb chu kan tuan mi kha sim na si malten adjective mate kon lo sim saling adjective he abik takin noun bom tu si ti mi kha adjective he noun bom tu si ti mi kha men chen ro la asile chu noun thon paper mi noun he pronoun thon paper noun aya pronoun mang adjective he noun bom tu si te pathum kha pe tlayona an nei ti mi kha lo sim du verb chu kan tuan mi kan sim du na si sentence pakhat mirang cha verb he lo thei lo mi chafang si ti mi kha kan sim bai adang chu lo mi mang lo ina thai asinan verb chu teng ti mi kha la min sin thamu pangan na adverb he ol zong in verb bom tu tin rak min sino chule acha phang tla ke abong no ne amin sin ol z verb bom tu kha adverb si asinan adverb in midang abom mi khala thau ti mi kha ne no kan zru ri bol eding prokna ka preposition he mun mun pia tu alenga mo sunga mo atluna mo anwaya mo ti mi kha preposition pia kan ma tong asia chun preposition kan nei lo postposition nong kan nei jang lo ti le preposition ti mi chu on the table on kha table in my ala ro pre antina se kan ne kan tong asia chu chawai tluna ara tu ka pha post adunga aswa chumi kha churang akan preposition ti mi chu thil a umna thil pakha khati asina amun ania ka sim tu si ti mi kha kan mention pe yo pasarina ka conjunction he pe tu si ape thai mi kha chidang dang ape thai asinan tu akan mention nem chu pe tu si noun mo pe ding pronoun mo pe ding ti mi kha
nen hole kan review le ding chip cher kan tika period na interjection he man tam silau thupi tokla silau asinan thailo chunga lo kan thailo le ei parts of speech kha akim loading man nak so ve kau asinan tampi silau harsa silau ti mi kha kalo sim tu tu chun ei parts of speech yang city kan thei thlang na kan zum ei parts of speech kan na ka noun panina ka pronoun thumna ka adjective plina ka verb pangna ka adverb sprokna ka preposition pasarina ka conjunction parina ka interjection mi ka thloka min sin chau ti kha kalo som du rang cha mo ka hi pariat kha tole luan her roman ti mi ka kan thai atha tole lu her dan right word kha mi hen se asinan right place kha chu grammar chip cher no van zer te ka khami ka aru right place red dan ding zirna asi ti mi ka sentence chu yang ha si a group of words that makes complete sense cha phang kom red khom mi asan afam kim anei mi kan red khom mi cha phang polin san pham kim anei si le khami kha sentence tin kan kau thei san anei lo si le amina badang sentence asilo ti mi ka mai si ka simo ka du tatim na ka I am a boy ke ma chu mi pa pakhat ka si san kim ke ma chu mi pa pakhat ka si ke ma chu ka si ti mi lo sentence kim lo a boy atel teng teng tul asilo le tatim na ka em tel lawin I a boy ke ma chu mi pa asimo asilo ti mi kha afiang lo complete sen anei lo ronga sentence tin kan kau thelo panina ka she likes flowers nikale amano in pangpar pol adu ati tika san kha famkim likes tel lo bangta sela flower long bangta sela san yang hana ne kami kha sentence si thelo asan afam kim longa sentence si thei sentence thon paper ro in S V O M P T ti mi khi min chin chiao dinga kalau som yang sentence kan ngan khala himi isin alwat mi hi aum lo ti mi kha hi formula pakhat asironga kan zaten athai da lo pol kan zaten min sin chiao dinga kalau som asile close ti mi kan zau pe sentence songi ummi policy clause sentence that makes no complete sense as ngai te chun sentence hi ka ngan thrim si a group of words si ni ka sentence ka ti thrim nak san kha kalau sim le ding sentence aya group of word abango sentence that makes no complete sense sentence chu asinan apung san mo hemi sentence ka tina san ka asan silovin complete sense a sense kha ka diluna silovin a form ka mitoi SVOMPT ka ti mi ka kami a formula son ka sentence ti mi ka lak na san se a formula kha sentence ve asiding asinan complete sense asiloading ti mi ka kan mention jo pa yo sentence ti mi chu complete sense asiding clause ti mi chu no complete sense asiding kami among lo na mo
asinan group of word an sil ve ding an form kale sentence formula thun ve an nei ve ding tina khamo panina phrase timi hi yang hatile group of words thau ani khale chafang kom khom po thau that makes no complete sense san afam kim lo mi asive phrase ka asinan phrase kha kan thai holding in group of word asive thau clause kal group of word asive thau sentence kal group of word asive thau asinan sentence le clause chu formula kha sentence formula subject verb object ti anei ding phrase chu subject verb object formula sentence formula anei lo ti khan all begin min sin ramu chu sen phrase chu sentence formula anei lo ding ani chu chafang kom men chafang kom khom satlia men asiding tina ma kom khom men adung ma ta thim na kan jau ding lai chumitika complete sentence and complete sentence nei ding clause le phrase and complete sentence anei lo ding sentence le clause chu an formula an chafang rem dan kha sentence formula an nei teng ding sentence like subject verb object anei ding katina kha thelom dan si sela ta thim na kan jau pe she likes a golden ring subject verb object she likes a ring of gold subject verb object she likes a ring which is made of gold hi sentence pathum hi asan an bango asinan chafang rem dan chafang lan dan abong lo an pathumin sentence adik mi an si perfect sense anei clearance si ati du san khale abongo timi kha masibi ka kalau simdu jiang ha adanok na timi sile atun tabi ke pakhanna he ani yu asi an chafang zaten yu asi a golden ring panhina khale yu asi thau pathumna he malte yu lo panhina ka khan yang ha dang lamnak ti le he of gold ti mi rasu pathumna chu yu lo yang ti le which is made of gold vap pani kan mu thei pakhat kamiro kalau sim du mi chinga tele pakhanna hi sentence phrase tel lo clause tel lo sentence pakhatin akim panina hi hinahin of gold phrase ase phrase to group of word ase complete sentence anei loading timika kan zro chimika of gold sui thon pe parmi sui isin so sui thon pe parmi sui asimi yang ha basike khamitika afam kyolona sanasi pathumnak asile chu which is made of gold he zung shruk atidu sanasi ronga he zung shruk ring ni dung ta he kanjau asile subject verb object anei ve asinan chumi chu sui I tua mi jiang mi mo sui tua mi chu jiang mi mo asi tika kan ama aten kha san pham ki manei lo asinan sentence construction anei khami tika himi kha clause continuity pakhanna kha sentence long panhina kha sentence si asinan phrase tel pathumna kha sentence asikau asinan clause tel
khachun sentence clause le phrase dan kan fiang thlang ding ka zum tuitum hemi video a hin kan zur mi chu ma sibi ka then nga jiang an chi ti mi min zo sal na kan nei chu sin jiang ro nga ha khai then nga kan zur tul ti mi zo sal na kan nei chu sin pakhanna asimi then nga laki pakhanna asimi grammar jiang asi ti sim fiang ona kan nei grammar a jiang ha ma sibi ka kan zur ding a parts of speech chu sin sentence chu sin a parts of speech a jiang ha tel jiang por ha an si ti mi zurna kan nei chumi the sin sentence nga phrase thei clause thei ti mi kan zuri sentence le phrase le clause yang tin ha abong lo nak ti mi introduction pol ma tuini kan zur thu zo chuanga imi video na zo then chun tu kan sim mi grammar chu jang pol ha an si sentence pol hi selo a parts of speech yang han si sentence jang ha si ti mi kha kan phiang thlang dinga ka zum ara lighting mi video akhan IPA ti mi sim phiang ona kan nei ding rak chuan cheu lo nan za teng kalong oi